Pianak meme menkengken payu lah kan ingat meme mas satu ya aman payu melangit ceneng oleh tongos nega sekon meme mas satu lan barang-barang astiti bakti ring ide sang yang widiwasa dumogi asum kerte waro nugrahan ide iraga sarang sami meme kelawan cening nemuang aneh dan kerahayuan anto puncarang pangastungkara Om Swastiastu bleganjur di Jabapura ngambelang baris tombak ada ketuturan satu ane mamurde Ipan Balang Tama ada kone ketuturan satu di desa anu anak wani ane madang Ipan Balang Tama Ipan Balang Tama sugih sekancana kebrana ya melah mas perak sekancang surat tanah masih ya melah sakewale tingkahne sing jepatut ya demen memuangkara demen nyelekan timpal sing binayet kadi iseng kuni yang rasa meme kedo ya seorang Ipan Balang Tama nah jadi aja mekerja jani kone krama banjare lakar sangkep di balai banjar ide dan jeruk lian ngerawasan ring para krama ne buka kekini ainggih krama banjar sarang sami benjang ide dane pacang iring titiak megotong royong ngelak kayu gede mereka ke tengah halase sampunan lali makde nyen bakal sengau gitu kode jeruk lian mabaos majang ring keramannya nih nah jenis-jenis aja makejang jangi subegah lahe galang siapa pada makeruyuk kukuruyuk nyinayang subah jangi galahe semengan para keramane berjalan kode ke tengah alase ngalakan ngalih kayu gede anggono menaing baliago nanging Ipan Balang Tama suba kone yang ngedas lemah bangun sakewale nuk lencak-lenci kangen kau buwen yang naik kopi buwen kone yang nyet rokok kadi rasa peng 4 kone Ipan Balang Tama buka kekitu sakewale yang ngaklosan kone siapnya tuwur uli bang-bangane nuju tengah tepat mare kone siapnya Ipan Balang Tama tuwur ngencolang Ipan Balang Tama luas duk-duk ramane lakar ngalih kayu ke tengah alase nah konen jema kelo Ipan Balang Tama mejalan saget tangan dapat tangan krama banyare sumo mabal tinggalina subuh krama banyare pada mulai megregotan krama banyare negan kayu gede tinggalina Ipan Balang Tama mare teke laut para kramane mesesiming buka kekene jani mare teke mujang kan gaene cuma jani mare teke gitu kone sekebesek para kramane memunyi disubane krama banjare mule milu kone Ipan Balang Tama mule buen manene krama banjare sangkep nyangkepang untuk Ipan Balang Tama ane kasep kone luas ke alas yang ngalih kayu gede didu ide jeruk lian mebaos kone buka kekene bapak Pan Balang Tama anak muda di bapak kasep ngujang bapak tuh sing luas ke alas yang ngalih kayu terus ada ngujang bapak di megregotan ngapa sangka mengkengken kadang tiang pengarah buka kekene krama banyare luas ke tengah halase nuju siapa yang mekruyut dor ngaba bekal sengau dan muda bapak ngaba sangau di subane jeruk lian mebaos buka keketu laut Pan Balang
laut kone buka kene. Aduh, jero-jero klian ampura pisan. Ados titiang kekenain denda. Ya ndak ados titiang ngone nabi uang titiang. Ados titiang kekenain denda. Ya nunduk edipi titiang kaset luas ke alasnya. Niko karena tiang ngantosan siap tiangnya 2 bang-bangane. Tiang lelah siap kon ben sade siap tiangnya loh kan nuju tengah tepat mare ipun tuan kan liki itu tiang mare berjalan ke tengah alasnya. Titiang dalar ngabes sanggahuk duane nabi titiang ninga jero mebaos pacang ngabes sanggahuk dan jasa ngauk dengan titiang aman sampun niki pun api yang titiang sangat yang sampun wuk kengkeng titiang mah banten cuma kedo kok ini ipan balang tamak ngesaut sing ada ngidang ngomong apa krama banjare payu kone pan balang tamak buung kekenain denda terus ada krama banjare menahin kone sanggane ipan balang tamak. Nah jenis-jenis aja mekejang jani kone krama banjare lakar kone paung lakar mau mang undok ipan balang tamak ya dawang lah dewek nih lakar kena dende laut ipan balang tamak dekat jumahnya ngoren kuranane buka ke kini lo nang tegarang gaya nang beli jajah iwal nyanan bangun upah gitu pun ikan balang tamak dulu. Nah cenik-cenik ajak bekerja meme dot metako nawan cenik jajah iwal aja apa lakar jajah iwal itu nih aduh pernah pesan. Nah gitu subuh ipan balang tamak subuh kene jani gaya nama jajah iwal kan kurang aneh itu laut pulung-pulung kene jajah iwal itu sekonden krama banjare luas ke banjar ipan balang tamak kemaluan ngedes lemah gede nih subuh ipan balang tamak luas ke banjar ditu col-colan kone tain cicingin atur kekecirin aji iya pangrupa tain cicing. Nah jadi sini kajak makejang sekonden krama banjare teke nah ditu subuh kene ipan balang tamak ngai daya nah jani krama banyare subuh rauh di subahnya rame kene krama banyare rauh ditu ipan balang tamak mengunyi buka kekene krama banyar sarang sami nanti aksine niki liu tain cicing liu dijarah gelakar sangkep. Nah, aman kene lah tiang pan balang tamak sadia lah kan ngemang nyenja banil nar tain cicingen nih tiang pan balang tamak sadia ningah kone munyen ipan balang tamak buka keketo laut jereklian mebaos buka kene bape pan balang tamak ngujang krama banjari olen bape naik tain cicing aman mulus baper ini mujang sing baper genanan krama banyak aja ngomong baper pipis gitu kone jero krian mah baos laut ipan balang tamak kone nang makelo jero krian mah baos laut ipan balang tamak nyaut kone konyangan tai cicing entuk lek kamu kone di bibene pan balang tamak ninggalin unduk ke entuk pada keraman udah uwe pan tamak tai kone dane itu kone krimek banjare payu kone pan balang tamak man pipis tursada tusing kekenain dende. Nah gelisan 1 kanti peng 4 peng kuda kade krama banjare suba kedayanin oleh pan balang tamak jani krama banjare nyang keparaga nyikiang raga lakar ngematian ipan balang tamak aji cedek kone aneka tunas ring ide anaknya aku unduke entok pan balang tamak nawa
Terus ada ya ngomong kone kan ukuranane jumahne. Kene kone punyane ipan balang tamak. Adik kuranan beli len kengken kaden bayon beli nuli dipuane nenena. Jani ada yang pabasan beline marapkan adik. Yeneng beli mati diolas. Selelegang bangken beline ditu di biasane. Gambahang bok beline tur gantungin aji tamu lilingan. Di subane pedang laut abu bangken beline di meten. Pejang ditu di peti mas-masane ane bunga. Mas-masane kajang kemo ke balai delot. Dorurupen aji kain putih ditu nyanyai ngeleng. Gitu konenya neng pabesane ipan balang tamak marap kan kurangannya nih. Nah, dilisen sabu berjalan. Jani sube kone kerama jani sube kone pan balang tamak nginum cetek ane ketunasin ada ida anaknya agung. Ada utusan uli ida anaknya agung natasan apa ke ipan balang tamak sube mati apa senu hidup. Konden nang matlab di umane pan balang tamak tinggalin kone ring utusane. Pan balang tamak lelek sada memantra griam-griam untuk ento. Keraosan ring ida anaknya agung. Ida anaknya agung berarti laut minum kone cepike ento. Talar ida anaknya agung ngemasin sede. Nah, jadi ngajak bekerja. Jani sube kone para krama banjare nawa untuk ipan balang tamak mati. Jani ada kone dusta anelakan ngemaling sekayaan ipan balang tamak. Nuju pedang para dusta nih medlap kone ke umah medani ipan balang tamak. Dapat tahu ada pati gede dor bunga ngencolan ngenggalan kone para dusta nih melai bang patian tuh. Konden jamak kelu para durjana nih melai bang patine ento nuju di jaban pura desa nih laut patine ento ketunang tur keungkaban natasan amongken di sekayane pan balang tamak di subane keungkaban maka siap konetan kadi-kadi para durjana nih konyangan sawira kengken senja mas-masan senja perak nanging bangken pan balang tamak kono ditu laut para durjana nih macucon jaran nawang jeneng macucon jaran. Aduh, memang orang cawat macuat kone para durjana nih ngudang petile entu. Nah, jani semeton. Nah, jani cerik-cerik ajak makajang. Sube kone ada selemah. Ada jeremangku anilakan mereresik ke jaban pura desa nih. Tinggal kina dari ide jeremangku ada peti gede berbunga. Ditu laut jeremangku nikahin para krama nih. Di subane konyangan para krama banjare supedak di jaban pura desa nih laut peti ini ada keungkapin dapat tamu subuh doi boyo jepice sakewala bangkene pan balang tamak kone di dunyangku buen pone krama banyare makrimek buka kekene nih di hidup nih subuh ipan balang tamak ngai jelek jani nu mati nu masih yang ngewahin pemumpurnya payu kone krama banyare mertenin kone bangkene ipan balang tamak. Nah jenik-jenik ajak bekerja sesuka di ento di jaban pura desa nih wenten kone pelinge sanema dan pelinge pan balang tamak. Dosuk semane sing jadelen iraga sarang sami sekonene naga kejeruan padot naga ngutang nema dan kejelekan
tingkah utawi kenah ane jelek udang kone dijabang, ane luong-luong dogen kone apa kejeruan. Yen undok satuan memene busan, suksemane sing jadelen, irake dados jame sing dadi raga nuten solah ni pandalan taman. Patut raga ngerah daya upaya anggon nulungin timpal, anggon ane luwung-luwung. Gitu nyapa pesan memene. Nah, jadi ngajak mau kerja, kang wah muntung malu meme satu, lamben mani lantur amal. Ada siap barak, dua aukut, satu bawak, subuh-subuh, cukur kangkung sambal serep, kirang langkung, titiang lunas pengampura, titiang puputa untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.